Sveiki, mūsų komandos nariai, žmonės, kurie tik galvoja tapti Monovi komandos nariais. Linkėjimai jums iš Сан Диего. Привет всем членам нашей команды и всем тем, кто еще не в нашей команде. Привет вам всем из Сан Диего. Mes labai norėtume būti dabar jau su jumis, tačiau pasirodo, kad mūsų skrydis šiek tiek vėluos ir mes būsime tik tais šeštadienio vakare. Мы уже бы очень хотели быть сейчас с вами, но, к сожалению, наш полет из Сан-Диего отложился, и мы будем только в субботу вечером. Tačiau nežiūrint to, mes iš tikrųjų visą širdimi esame su jumis kartu tose mokymuose, norėtume perteikti jums atmosferą, kurią mes gavome čia, ir tas žinias, kurias mes gavome iš Ренди Шрёдера. Несмотря на все это, мы всем сердцем и душой с вами. Мы очень хотим передать всю информацию и все новости, которые мы здесь узнали в гостях Ренди Шрёдера. Ir aš žinau, kad mums tikrai tai pavyks padaryti, atvykus į antrąją mokymų dieną, sekmadienį, kurie kartu visi su jumis ir su visais lyderiais, kurie atvyks kartu su mumis, tai ir Aleksandru Heru, Vau Arome, Kelvinu Besera, mes galėsime pasidalinti patirtimi, kurią gavome čia. И я точно знаю, что завтра на втором дне нам получится все это вам передать вместе с нашими великолепными лидерами, которые будут с нами вместе. Это Александр Гер, это Вау Ароме, это Kelvin Besera. И все мы с вами увидимся завтра на втором дне тренинга. Taigi linkime jums puikios pirmos mokymų dienos. Bendraukite visi kartu, susipažinkite ir pasiruoškite savo suvokimą ir savo žinių skrynes tam, kad gauti visas reikalingas žinias, reikalingas šitą verslo vystymui sekančią dieną kartu su mumis. Поэтому первый день проведите эффективно, познакомьтесь все, пообщайтесь и будьте готовы к принятию больше информации во второй день, завтра со всеми с нами. Pasimatysime su jumis sekmadienį. До завтра. Пока.